الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Hamdi kerama uzvišime gospodare Allahe azza wa jalla, kova uputi amen, kova svakojeg šukari padinge amen, hamdi lekera kubare blagodati ani ametija, salavatim selami, bičalači kamaruman do pejgamberi, o Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, leseri familija ehli bejti, leseri amalak kulasni imanije takvali o ashabija, hem sama ušapla katrudinen preko piro hayati ki praksa taneno Kur'anim o suneti, jiko i omonu kiameta Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oko su stalno akira, kaj ko akala priče kola amen vačeraja, znači taro pejgamberija, garavi pejgambari pouka i mudrost hikmeti, a su najbitno znači opomena amen generi. Emo Allah azza wa jalla akala priče napomine znači samo agehare, nego pomine sa opomene, hem ne bilo manušakula kasnije generacija pa generacija sokaven, pouka znači ta rodova telen. A isto agera klajtane priča kate, emanuše soro imani te barjove. A ovdje znači lafikera, taro pejgamberi o Yunus ibn Metta. O Yunus alaihi salam ibn Metta. A isto agera o Yunus alaihi salam, kad krela pelafi taro lesura anab, oftan opanda penjardosar Zennun, agera vikinite. Znači, nun, znači u stvari kit, ili pa omačon, ili soja ov kasnije ovela iskušimo. Em ko Kur'ani je ovela, znači, din dole suru anav, kad odnosini pe taro Yunus, zaista ke krela pelafi, mislim pe, em pa pe oftano o vlasniko taro kit, to jest o vlasniko taro mačon, od ova solje kasnije kanak havi. Pa Allah azza wa jalla Yunuse bičali kijek diskoja vikinipe neineva. Neineva, tani ani provincija koja disutno Mosul, to jest tani Sirija. Kod ova deo te, znači Allah azza wa jalla Yunuse alaihi salam bičalja. Znači kaja diza, koja je dan danas tano prisutne postojini, tega ni kod ova vremena dija dizki neineva, živini u peder 6.000 manuša. Ama Allah 6.000 manuša, lendar nesa o hajri nasine. Nijek jedino insani lendar ko Allahi naveruje. Znači da mislim subhala nijek dizano, nijek gav 6.000 manuša živinena, heman dodova nijek jedino manušma te naveruje. Upravo kod ova dizki neineva o Allahi azza wa jalla maškar ko 6.000 manuša bičali Yunuse alaihi salam. Ali šteta je, nažalost, kao dva narodu sađije, keste i ne mušrikije, naveruje ko Allahi azza wa jalla. Onda Allah azza wa jalla bičali, znači Yunuse alaihi salam, len tevikinlen ko Allahi ne bili tirinen. Po Yunuse alaihi salam lencar beršenca butikirala, len beršenca vikini, ama jedino insani vese, znači na odazvini pe. Ni muša, ni džula, ni obarovale, ni očovale. Sađije, keste sine, nevernike. Svoje sine već slučaj pomijam, znači bute pejgamberencar su kama beršencar u pejgamberi, a lencar butike, gdje leno pomeninge, leno upozorije, mate resenen kaznatala Allah azza wa jalla, te muken pireho abne develen, kiponen, lenge mate kereni badeti, lenge mate činencar hajvanja, žrtve te prinosinen, kurbanja, neni. Slično situacija koju ono zaista. Ama specifično su kakva narodu koji je diz 6.000 manuša sine. Heman do 6.000 manuša nije jedino znači na odazvini pe Yunuse alaihi salam. Lesono narodu počmini znači Yunuse, sa svakojeg narodu su uglavnom većina kerge je pejgamberenca, znači komariba muj, hemlen ezijeti kerge, to jeste peygamberen uznemirinje. Ama Yunuse alaihi salam sabri kerga, hem sabre alen ko Allah azza wa jalla vikija. Hem sao dva ezijeti su ono lese kerge su uznemirije, o sao dva znači sebebi Allah azza wa jalla trpinga. Hem na čagjan je ke, a Yunuse alaihi salam leko Allah azza wa jalla mate vikina. Znači am do 6.000 manuša kozomano gavsine, nije ke namukla, a o lepte na upomenini, lepte na vikini ko Allah azza wa jalla. Ama uzao sao dva lesoro vikiba hem trudiba,
narod dolesoro upornosti, ne znači ko kufr, ko širk, ko neverovanje. I ne znači tvrdoglavo, hem ohola. Pa tega no Allah azza wa jalla pa budda šas ovi šelenca butik kerela nije klesano da zvinpe, tega no Allah azza wa jalla objavini znači ejunuzese vakerindoj a oroko baš otiro narodu i tamo trindive. Ili ka verunem ko Allahi azza wa jalla, ili ka reselin kazna. Znači Allah azza wa jalla znači obavestini ejunuze tiro narodu, a osakla berša sorenca paraveto šero, ili isilen roko trindive, ili ka verunem, hem ka spasinenpe, ili pa bon Allah azza wa jalla ka pičali lenge kazna, hem saku ništini. Ama oroko lengoro na nedur. Allah denen vreme samo trindive. Allah azza wa jalla kerike suratul Sejdda bişuet ayeti henela amin ka kera ek tikni kazna, ek kovli kazna te osetinen angleder o koja pobari so kavel ne bili on so pišmanite peren. Znači Allah azza wa jalla kao su dea trindive roko manglanin tu upozorinen, tu opomeninen je ke kovle kazna. Anglali kavelenge bari kazna. Sa suale znači koangune narodi. Pa Allah lenge kanao Yunuze alaihi salam, Allah znači maškar kopiro narodu, hem počmini lente upozorini, kaj o gospodari lengoro delen roko panda trindire, te verujnen. Ili ka verujnen ko Allahi, ili prima ka doreseltu mino koja su doresla angune narodom. On buš kar džangire so sa angune narodom, znači za desingja samo sebe pikaj si neko kufr, hem ko širk, hem kaj nam anglez znači te sledi ne pegamberen, hem ko Allahi te verujnen. Pa kana Allah le sira nena, o narodu ili muzese, hem odo ača lumea, sad svakojeg narodu su kjer ga pire pegambere. Hem Allah se, o Yunus vakerena, ker tu so mangija, puna menča či pase tu ke nakave vina. Hem Yunus alaihi salam kod dva momenti holangja. Znači ova velu upozorinen, znači opasna situacija, makeren tu meni. Jesi tu men roku pa na trindeve, jaka verunen, ja Allah i kuništini tu men. A Allah ki brea i renena lese makerena, ker tu so mangija Yunus puna men tu ke na ne te verina. Holani u Yunus i kod ova momenti, em našali svakojeg nada, kaj on ka spasinempe, holani u Yunus a.s. em holame len mukel i tlo znači taridiz hem na pustini piro narodu. Hem svakako i ne, znači žalostno sebe pije kazna koja len karesel. Sve pina mangen te verujnen. Pa Yunus a.s. mukela eneineva od jadiznim hem na pustini piro narodu holamo. Palo so Yunus a.s. mukela piro narodu i tlo lenda, ne vi, lesoro narodu sađije keste. Social hiljade manuša, peren pišmani, hem roden oprostalo Allah azza wa jalla, subhanallah. Samo manuša su sine, ani nejneva, i tliletavo pire kera hem oprosteuba pišmani ko Allah azza wa jalla kerge. Ki nejneva učadje diz, celo diz rojba. Svakojeg je strana rovela, svakojeg pomoć ta Allah je rodela, jeki strana skrušeno bešela, dova ko Allah i kerela, malen kazna te doresa. So laki radi krivše, kaj u Yunuzi holangja, hem lenda i tilo holamo mutla. Ona znači palo od ova subhanallah sađi je kesti i rangepe popiro gospodari. Pa Yunuzi ali selam i tilo znači holamo, ama o narodu lesoro palo s ovgelu, Allah znači pišmani pele hemeringe. Pa Allah azza wa jalla obavestinja men ki sura Yunus penjao da šo to ajeti hem opisini samo narodu sine kao. Nijek narodu na sine sađija kanasara kao. Pa kuma Allah azza wa jalla su se na sine nijek diz koja veruinja hem kasoro veruiba lengi koristija. Znači sine lengi taro hajlo dova osim penala u narodu taro Yunus. Znači, kad se amen palo se ovog veruinja, amen lengiri lađutni kazna po životu, koja kava životu dulja kerjam, hem lengoro hayati, o lengoro životno veku pandahari produžinjam. Znači, Allah je zvođeo pisinja mi ne plan, nasinen jek diz, ka se re stanovnikija,
Sa susține o stanovnikia taro Yunus alayhi salam, te veruinen sađi keste ko Allahi, a odua lengoro imani, lengoro verui ba ko Allah, o len te kurtalini, te spasini, en plus, e kazna lendar te duriari, en plus, o Allahi lengoro životu te barjari. Najnesa ko slučaj sađi akana. Znači, šel hiljade manuša veruinge, en pes korkori, znači, spasinge. Po Allahi kabuli kerela lengiri teuba, normalno je kazna lenta koja lengi spremni si ne palo 39 lente resella, vallahi znači duri Allah. I toga Yunus alayhi salam tari piridi stari neinewa, hem cidela premalo more. Kada više alođi po more, ukljela ko brodo ki je klađa, a od je lađa dva brodo kaj ukljela kanal Yunus alayhi salam, herdisine, sar manušencar, sar trgovačko roba. Znači, elađa fulhine, buperdi. Dola počisali, znači, cidinge. Yunus alayhi salam uklija, znači, ovoljamo, mukela piro narodu, znači, mangel tirine, ovo isto kupiro hajati, kupiro životu. Slična situacija sam kada sam sokela. Na štini više te izdržino Haripan i Meka, mangela te džal kaj, amo Taifem na pustine Meka im džala, znači, amo Taif, abalaj se revolja, ale mora, znači, sad sam tirini anime. Sličnu situacija koja je Yunusa. Ovo holja on ukela piru narodu, a pa ga kremika mora pali na paltiran. Uklijao Yunusa je sam kilađa kod brodo, putuingja koga više erat peli, o talasija ko more počmijete te sudarinente, te kuen po talasija. Znači o more je dato vel nemirno. E bavlav zoradgili, hem obrodo počminja bute tresin. O manuša taribarida počmijete pištinen, hem terovel. Bari panika, kujanen dar, kaj znači obrodo ka potoninel, hem on sa kameren. Pa bom Allah je zaželi pri suratul Safa, šiltran da njato ajeti kuma, a maškaro lende sine ko pejgamberu Yunus alayhi salam. Allah je zaželi, a o Yunusi pejgamberi sine, ama ov ki je perdi lađa našla, to jest uklija. Pa su desini pa kana, pošto o more počeva to nemirno je bavlav, znači od te kudela, o narodu paničini, ka potuninen, lena kana on hari po hari, o brodo te čučaren, su piri roba, znači ano more frden, oslobodinena te kerelna polo ki te ovele lađa, te ne bi potunin. Ama je lađa i dalje, znači, problemi tani riziko postojini te potuninem saure temeren, se otovar bud palosine. Palos odikse kaj na džala je rubaja, va kerge plađene su, mora te žrtvujna je ken, et bitonen te spasina, to jest baš karoma muša neni. Odlučuje, znači, Allah, penal da garga kera, ka frda, znači, kocke, strelke, bilo su, ki kaste kocka i strelka ka perel, ovka mora, znači, oljanu, ano more, te frdari. I Allah počmija, jar te frden strelke kova, frdidojo strelke, kaste ka perele strelka, negoli tenđadoje Allah, koji Yunus alayhi salam. No međutim, manuša, dikle kaj tamo uvijek talo šukar manuša, primetilo ovako je debi, ko ahlako, ko morali, i ke manuše su dikja, nekad penđareja kaj tamo dikolo šukari pali su. Pa ovo odlučige, znači, tamano Yunus alayhi salam spremisalo nenite frdelpe, ano more, Allah čha gdje plan, ašta plan, ka palem ka frda, se amen dikaja tu kaj tu se ja nek talo šukar. Demek te spasi nende, ajte dikarja kaj mi pološna, la haramđije, sobi vakera amen. No međutim, frdena pale je kocka, pale ko Yunus alayhi salam. To je odredimo, strelka morandili kileste te šperel zovizor. I Allah dikera je sad tikareno, nemate frdenle, ajde vam pa najdrom. Ja znači ponovije trim dromama, svako drom je strelka koju Yunus alayhi salam peline. A o more nas miringjape, a o more na počinja otalasija te kuvepe, niti elađa obrodo parosine, niti počinja bavlav te pudel, nisu se ave, osim kao Yunus alayhi salam sine Andre, nisu se ave. U brodu najne paru. Najne problemi o more, najne ništa problemi. Problemi neka Yunus arakli lo.
Pilađa Andrej. Pa Pavlo su, znači, Junuze Frdeno na more, ko 30 mine, ledore svere 30 mine. Tamina era chiacchieri, tamina emoresiri, en pandai tamina oel. Palo so Junuze Frdinge ano more, e balal smiringape, više na pudel, o more više na kuena pel talasija, e melađa više na tresinel. So desinipe, o Allah Azza wa Jalla karana redin, palo so Junuzi alo komore, kopani, naredine kitese, mačese, te džalem te na kavi Junuze. Ama, olema te povredini, to štetine se, nije kokalo, ništa, znači ta čamlja gjer sa sosi. Allah je tamo doa jaračija ta rosane. Pa o Junuzi alaihi selam ovela na kavdota di strana, ema česi, do Allah je zađeva kiri ki suretul Safat, še u samom dujta ajetetuma, hem leo mačuna kavga se zaslužija koriba, to jest se lepi holamu mukla biro narodo si djargja, nađi kergja. I onda o Junuzi alaihi selam perela ko 30 mine. Tamina era kjakiri, tamina ko more, dupina e more siri, ko kitamina anovođi e mačesi. 30 mine resena e Junuze alaihi salatu wasalam. Pa Junuzi mislim jaka je dunja naklaka je molodina. No međutim, pa je krenuo se tini, kaj je ov mrdini anovođi e mačeso, pa palo ke diklaka i tamo dživdojem sa 100, ko vođi e mačeso perela ki seđda e Allah ese azza wa jalla. Hem makerja penjarde lafya kula makerja neli la ilaha illa ent subhanak inni kuntu min al-zalimin. Znači la ilaha illa ent nane ja vedel sem tu te Arab subhanak slavimo te ove čači pase me znači inni kuntu min al-zalimin čači pase me kod korimanke so nepravda zulumi kergu. Priznajno Yunus alaihi salam piri greška hem so kera. Ma keri puma ya Allah metu ke sežda čerđum ko tan ko te niko nikad nijekta rotire robija ki sežda tu ke napel. Ko vođema česoro. I palo so va kera kala penjarde lafia o meleike u pedere tahavaya va kerena kvalitanu penjardo glaso ta o penjardo robo. Ama avela taro ne sao neobično tan. O tana ne penjardo kotaro glaso lesoro avo. Ama o glaso si poznato linje, poznato sao i tano doa robo. Ama o tan kotaro avela tano neobično. Pa je ranio Allah im vakerninge tuna pa je tano o glaso taro miro robo Junuzi alaihi salam. Pa kiro Allah azza wa jalla ki suratul Anbiya oftor de sheftato etitma hem ozunun que dujto nam leso taro Junuzi alaihi salam. Ke da volamo gelo hem islijaka amenole naka kaznina. Pa posle kotamine vikingja na nije verdelo sem tute slavimo te ove nekor korimange nepravda zulumi kerjun. Sad kejtano kola imani ko piro kalbi kiravena. Kada lenge pubiše tesno ovena, hem kada ko paripeja računa, napomineno, hem pomoć narodena. Nika starosim taro piro gospodari ko olen neli storija. A Yunus alaihi salam sine ko kolendar, kola e Allahe celo piro životo pominja. Ojne je taro lako Allah azza wa jalla stalno pominja. Pa Allah azza wa jalla obavestina me ne dela me neke informacija taro Yunus. Ki suratul Safat, ono Allah azza wa jalla, a te na ovel sine jeko kolenda, kola je Allahe bud pominena, sigurno bija čov ko vođi olakoro, ano ma čov sa džiko diveke da samo marušava s dime kao je, džiko sudnjo dive. O sebe pisao su Yunus alaihi salam spasinjape, se i ne jeko kolendar kola je Allahe bud pominena, bud zikri lekeren. Pa odletamo sebe pike da vakerja la ilaha illa ent subhanak inni kuntu min al-zalimin, o melaikija čak vakerja. Odletamo penjardo glasu taro penjardo robo. Su se siklile već te šunen, lezar zikri keren. Siklile znači. Pa Allah je obavese, a te novel reko kolendar, kada Allah je bud pominen, bija čolano, perano, vođijema, često sađi ko su njegove.
Ne bio, znači Allah Azza wa Jal to da zvini pelese, ne bile tarula tamine tikalen. Pa naredini, znači Allah Azza wa Jal, ema će se tikali taro piro per Yunuze ki obala. Pa perelo Yunuze alaihi salam ki obala, ama ovela nasvalo. O telo lesoro so slabunja. Allah Azza wa Jal, amen, i kalgam Yunuze, koji je pustotan, a on nasvalo sine. Znači Allah Azza wa Jal kera kam Kur'an. Ne le snaga, ne le takati. Normal se, i ne znači ano perema česo i kvakti, na harana pila. Mlado bor bud slabojaka i koža lesti di lepijapere se upravo telu kaj na harana pila. Pa Allah Azza wa Jal dela upravo leste te bajreorek celu kaš. Kaš koja dela plodija, tikva, bundeva i sarva kevi pelake, dela ga, Yunus alaihi salam, ko prvo tam, te garajpe te la lakoro lado, te la lokaš, em te šaj te haltaro lakere plodija, te zorjari, znači, piro trupi, piro telo. Yunus alaihi salam halataro dova kaš, em ne bili te zorjaldo, a svako djeve bi avelde se hajvani kastar bi pijel tud, te na oltru šalome. Pa palo su zorjaljova o Yunus alaihi salam, o Allah Azza wa Jal naredilne se tirini pe kopiro narodu. Pa ljelo Yunus alaihi salam tirini znači kopiro narodu i piri pu kolen više kada i tliloho na momu klalem ko kufr, ko širk, ko neverstvo. Pa kada Yunus alaihi salam vesela ki dizani neineva, a raki šel hiljade manušen, sađije keste ko Allahi verujne. Samo minja subhanallah. Pa Allah Azza wa Jal, amen bi çalgamle šel hiljade manušenge, hem pobuter da taro. Generaciji barile. Ema kwana desingape nije ke pejgamberese, osim lese. Nije ke pejgamberese na desingape. Celo lesoro narodu, ka se bi çalgova pejgamber, celo narodu, sad je keste te verujnen ko Allah. Nije ke pejgamberese. Dikenem korkori sasvim slučaj. Baš znači Ando Nuh alaihi salam, ko Hud, ko Ibrahim, legeno da zvingepe, osim nesave hari manuša. Ama jedino kaj celo dizo da zvinipe, onda je tamo u narodu tamo Yunus alaihi salam. Pa Allah Azza wa Jal kad tema gelate sikavi, saj manušen džiko soljo djeve. Manuš te nas idjali neka ste osudine. Te nas idjali. Kvaj tamo primjeri taro Yunus alaihi salam, mas idjali neka ste osudine. So Allah Azza wa Jal idjali roko trindje. Ama Yunus je avela hemnen so upozorina. Ovale kibrea odbinen. O Yunus ko momenti oholane hemnen mukela irani džal. A Allah isto dva momenti berena pišmani hem rodena oprostarali. Znači, kad te isjamili bari pouka mate sigara, ako neka sam dije dikale kodek harami, kufr, širki, nebitno. Nađa naša Allah ile sorohali prekalirat kamenim. Naša je rat dikale ko kufr, širk, omanuš sabalu štija sar mu'min. Ko Allah je ništa pravo na mu'min. Pa kira Allah Azza wa Jal ki suratu Yunus, a tu sabarea ađiker presuda talo tjero gospodari, hemao sarokova, so komačo Andresi nekole srovođi. To je saro Yunus alaihi salam. Masigar sarosu sigarja, so osudija, znači anglav o vreme pirena rodo, najnele sabori panda, ali te ađikeri, znači mao savljene. Mesela Allah je molina, Allah te dala me nek sabori, Allah je zađer te dala me takatim, ustrajnost, kod avetite kera, ko prvo tana mare familija, mare pašutnencar, pa sa okolinca su i tane, trujala mende, ovim sa steku sabori, a kad teka čova,